tuang berbagi nanti Allah bertemu si kenente lah antari macamai seluruh teman-teman tadi orang bertopon manggung nanti inang yate yang itu yang kita pelaku duluan harus sampai kisah putusan madatumi lantai nalami tote mau buang belana yang tuba kabolomi siapa tuduangi tontong di sorong tak kaduangki odong nika lantai nalami yate buang si rambu moga lantai inang kamasusan si tete-tete patira sangkana inde indok batu nenek yang untuk Allah katongkonan mintu-mintu na okuang di palumati o malabini patuduan mintu na misorongan kan lamidengkan ni kamawatangan lami pamanggera tenemintu sa kalangan siabala kasanggangan ondong piraka obuang latontong mi pasake tunintu rapu masusa lante inan nyate anamintu desara tulak yang karal lante allo totemo lada di jalan napak tunduami ya teme toran nambe toran ninjo siamintu siolo tulan nala katanan lante inan ngate kamu lampasake lampasanan tu mi papasani opuang namintu-mintu naduka laki karang situang kaparanuan kumabelanna patunduan mi kimadin unang karan itu mintu na to uang kapenambang kilan surga tuloy mo kalante Allah ya te opuang ana ya tuka masukan yang mula tontong kita rima ang kigaron ta te jona sara katongkonan lante Allah totemo lansana na puang mato ambe ko Yesus anak namin na puang penasa Allah amin dalam algo kita na tontong ora puang pasake ki na matin talemelo te saratan te bebe ano ato bebe ato na ya maroning Alia kamu nalang deh, tangkil suruh deh. Iya. Betul ya. Woi, selamat pagi Indo. Pagi. Oh, selamat pagi, good morning. Pagi, shalom. Okay. Ikaw maroling ato. Baby kung ano sino yung mau di sa latak yung suro na ko. Apa ya? Ya mana ya itu ano lang telepon. Iyo. Itu pala de kapiyong nito itu wala de black gitu. Ano naman is Ba. Di mo repot doon. Eh. Alam ni. Ha? Lako kita mintu rara makamban la mendaftar nasan ki jong pos. Betul pa la mendaftar ki jong pos. Dia to ladinin na pasak tak kaleta jong mai. Dia to jong tak naden ma parkir la oto la motor oleh. Jadi tak motor jong la diparkir sia motor belana la tadi ke de jong mai. Besar guys.
Semangat Os. Oke bosku. Terima kasih. Adakah yang bisa sahur-sahur kita hari ini pemirsa? Buat pembeli obat flu. Kita lagi dilanda perbolokan ini guys. Bagi tips dulu untuk menghindari terjadinya perbolokan atau flu. Kita lagi dilanda flu ini pemirsa. Indo mah pepangan. Iya, teman-teman. Mantap kali Pak. Pepangan. Iya. Iya. Kalau baru iya pwede kita. Oh iya dah mo. Oh isi. Yo. Oh bagi rin pinakasih. Maaf ya, Cie. Ano baro? Kinano ti paliliw mo kamili ni Mina. Iya. Apa rin ka to? Melonasang ina. Meron nasa ginable. Dari kita jongopos, pwede siya mo tayo may petugas jongopos. Lah tu kita keluarga, lah mendaftar ke ijong, lah tanda kairi, lah tanda kanan, lah kita pak tondokan, lah mendaftar nasan ke ijong pos, nah by pos jong may itu karcis, ki bahasa inte. Pos depan kapasitas lantatamo kurang lebih 200. Orang, oke. Betul ya Pak, kapasitas lantatamo kurang lebih 200 tahu. Sangat tama paderan gusting atau Pak Imam tuh 200 nih pokada. Iya, oh, oke. Oke, seperti itu pemirsa yang masih di rumah segera merapat yang mau matutungkon hari ini. Segera mendaftar di pos depan atau pintu masuk lokasi tongkonan. Selamat pagi Kanda. Pagi. Selamat pagi. Kata-kata hari ini. Oke. Semangat pagi agar tetap sehat dan sukses selalu. Oke, wah mantap. Hati-hati dong. Maki mengantar dulu na kumo. Maaf ya Om, ini nama di kampung Pak. Oke, Patar. Kerbau unik memasuki lokasi tongkonan. Teket Langi dan Soko. Mantap. Dari Pasilago mereka ako bosku. Dari Pasilago mereka ako le. Dakar nilawan te Soko pemirsa. Oh. Soko. Apa weh? Kanda aku dari lang ko kami labo te. Oh, lang ko bilabo. Oke. Salamat. Tanggal tua ini hos. Darah na budabang alasam kiano. Acin Patulak. Halo. Selamat pagi, Macin dari Pulio. Weh, bagaimana kabar dari sehat. Pulio Macin? Oke. Iya. Sehat-sehat walafiat. Tuh, pas keluar tuh nanti. Bentar, sudah keluar ini Macin. Langsung ya. Nah, tira mo kami keluar ke Jalur Pulio. Kita na narampo. Sengaja juga tidak boleh jauh-jauh itu. Yung coba Mama Doni. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Dia. Toraja News Weh, halo, weh. Patar ilangan yo. Oke, weh. Di bawah situ kami tunggu tamu di bawah situ supaya berangkat dari bawah toh. Ini bos ini mengikuti ya, ini bos. Ikuti arahannya. Ya. Di situ kami tuh ada bos. Di bawah situ. Kelompok Pak Badong teh pemirsa sudah standby. Grup Pak Badong. Ya. Grup Pak Badong dari
pagi, Bu. Mau kasih ke rumah sarapan, Pia? Sudah. Enggak mau? Sudah. Oke. Tinggal minum. Ini pun boleh, oke baik. Nah, segitu pemirsa. Pantas ini begitu mau tigis. Selamat pagi. Wah. Bunda Ipang dari Tegari pemirsa. Iya, pagi-pagi. Oke, pagi-pagi. Satu dua satu. Yo, yang itu mah kami jo tuh depan karampan jo. Minta tolong ada jo tuh. Lepas 10 minit pertama, pagi tuh pintu utama. Katai mana dilakukan katai tu kerap itu. Minta nama kami, mana Pepe? Bengko berganti untuk Pepe. Nah, lagi dulu tuh pak kami na jo. Tahu na yan na masakin jo tuh. Tujuh ko tuh kerempon jo. Yo, dah mau pertama terong lah ketulu kasih tu ah. Gimana sekitarin dia tu? Jadi negara ini nanda lo tuh katai jo dah Om, ya mau. Erwin. Mama kambina, mama minera terong tu nyo. Dahil kung hatir tayo rin. O tadi sama sa pagkara to. Ayan, pasulatan. Rapel. Mali mati bos marang pala tinitambay. Patu mali jo mulai. Kerbau tidak boleh taruh di depan mana? Satu lagi. Ini teh. Oh, Gitu, mau jopong. kamu boleh apa ya? Dari bukewa mereka solan do. Ele. Lebih pala lima mereka solan talang na pala mini sangkin niyo. Alibaba misal talang na. Pwede nih. Dia orang membudi bangkit di shooting ko ini. Anaknya, cucunya almarhumah yang paling cantik ini pemirsa. Hai. Oh pemirsa. Ini cucunya almarhumah yang Ya, mau kamera apa bosku? Sampai pa, bos. Eh. Nginap. Ah. Karena sama jaringan teh pemirsa Pak. Sih. Taruh koin main. Nek. Kamu suling nek kami yo. Iya, kamu suling nek mo. Iya, mak koin main. Nek ini. Nek iya. Sabar lagi, sabar.
Kita jalan-jalan dulu ke belakang. Weh. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi, good morning. Dari oke. Dari Kedundung. Mantap. Biar kayak pintu keluar rokok deh. Kita bertamu dulu. Tamu pagi ini. Iya. Mari kalian tektan doa. Nah, masih rungu mite apa eh? Oke. Mana kau Pak Bendu? Halo. Pagi. Selamat Sudah pagi. siang ini. Halo. Rekaman. Olang na tuh lo kami pasang itu antene bilang doon na toray matampunin eh. Lo. Iya. Der kau tidur anu? Patukan ako. Kita keluarga, kami datang di Jongpos. Iyan na nilo karcis sini. La tama-tama rombongan. Kita keluarga Solanasang, Lasadianasan ki. Betul pa anak ko din ko to menerima tamu, Lasadia ko midaya. Kita keluarga tula sikapi Sarongan Sebu Taduan Tole la Sirampung ki Jolanta la tadi kene mapapangan. Pamuntar na tamatuan ko sa udah berumum si kabi bulan na pada si ko lelu alame wain na pota la botanete la sadia pemilau kamu tamangka di dulu teke nubu di turun tawa lang tenang na tondo lampas sundul mali budan kala na makamban rampo na tuwa si panganda na sundul tama deliri na pada di gorong la sadia pemito kita Solanasang la sadia nasaki betul ya pak yan na tawa mo rombongan jomay rasanya nasak iya di sulu kumadolan nih tomat pula jong may babangan tak lalu bapa lagi ini jong may babangan yang to ada itu pintu gerbang sama ia tadi tama jong itu mintu to lokasi jong tato lama parkir lalu roda 2 lalu roda 4 lagi lalu roda 10 tak bisa lama parkir jong to. Sudah mulai padat di lokasi pemirsa. Atau tongkon hari pertama. Kita ada Rambu Solo almarhum Mane Baleri di Tongkon Kadundung. Sumatera Utara. Malam ya lah tante. Lah malam kubur ke rombongan. Iya, iya betul. Oh iya. Lah malam kira kan. Bang kang gola-gola dako. Yuk. Apa di bangko? Gola-gola. Pero dong para pinalay lang sa mga nakaiyan na nanta ko tiro. Ode, etiwan. Ano na ka mas tekman. Apa eh? Depo karawang kyan tanta. Apa eh? Etin mo tadi. Itu po miraya. Pwede ate to? Dari ka alas. Tara na jala sa ko. Dodo malu. Oh. Indo Tagari. Dari Pulio dan Tagari dan sekitarnya. Mantap. Kita lu cantina sama mga Jangan ambil celananya ya. Sama tante siapa ko mereka papana na ako deh. Iya, tadi yang itu Kawasik ko eh. Bukunya dari saya mau penjuru. Ini dari Kawasik Iya. ini.
hadir hari ini di Tengkonon Kadundung. Ini dari Dengen. Dari Dengen. Ada ka Dengen? Dengen. Dengen. Matu bay. Pakantay. Oh. O ta pa bitaman ni nale. Ay. Ang uwa mo dulu ka. Ano pa si Bang Mulukan? Ode. Udah baru. Sama tayo ko mo ano. Okay. Oh, deno mo. Oh. Okay. Mantap. Halo. Oh. Iya, iya. Makanya kau bersepa. Oh, cantik betul lah pemirsa. Oh, sudah kelihatan bajunya. Oke. Wih, siapa-siapa dulu keluarga yang belum datang? Segera merapat. Siapa dulu dulu deh. Oke. Ibu-ibu Tagari. Ibu Tagari. Oke. Terima kasih. Ya, lanjut. Pak Wawan baru selesai mandi. Mantap. Tidak, Aji. Apa tuh? Nomor lantang le? Selamat pagi Pak Pen. Oi, pagi, berjumpa kembali di sini. Iya, Bagaimana kabar Pak Pendeta? Pemerintah. Aduh. 28, 29, 30. Bangun Ibu. Solalana nomor 31, Bangun Ibu. Alam D. Solo, Solalana nomor 32. Alam E. Solalana 33, Majelis Gereja. Alam F. Sahara Punai Kabubu. Alam G. Solalana nomor 34, Majesty. Misalkan rombongan dewasa Pak Tamil ya, maksudnya Soran betul? Ya ke Mas 35, 36, 37, 38. rombongan apa? Soran bebas rombongan. 39. Wah, nanti sambil dewasa sambil male dalam sambil tepung. Awak Wasik. Tepung narang itu. 41. Lewat. Ikut bawa tuh. 42. Solo 2. 43. Kalupang. 44. Lengkong. 45. Satanete. 46. Keluarga Jokowi Robo. Maksudnya mana nama sih tau? Yang dulu paling ketuman satu menit. 50. Majesty. Boleh. Pada mustut kamu. 51 Nejen. 53 Padoge. 54 sampai 59 Nejen. Oke, kita akan cos lagi pemirsa. Alge 59 mereka dulu kawasan. Demani tamai satu mata-mata lima dua ta lata tadi perlo mari biji mata-mata lantai ini dapat dari bolong kami harap pasti tolongan nih pemirsa. Ya tuh kita tolong aku mana boleh kami Abrek buku tanta. yang mau ini kami Abrek buku. Ano si Ricky? Kami tahu kita semuanya sih. Atau mereka tahu harus kiara ketumangi. Daripada rasengke bang. Iyo, tata singkibatan ta. Emang ini ada apa? Ah, Apa kah?
Apa? Mangibig. Absang to? Mas sila-sila kumain dito. Tak tandi lah. Eh? Tak tandi mangibing. Tuh kunci. Kita spill dulu bocil-bocilnya. Siapa pesannya ini? Singkomi. Jadi kamu tuh jadi aku dah ini Thomas Suli berangkat dari sana nanti bawanya. Ini satu tidak ada pesannya. Nih ada ini. Makasih aku mau kumandep ya. Angka mau kumandep. Makasih mo. Harus gitu loh kumandep taman nih siap-siap. Apa? Sop guys. Jerung langka.
Kemarin apa teh keadaan teh Febri bangun. Kita spill dulu. Biar bau satu guys. Gimana kok teh bosku surutan lucu teh? Bagaimana informasi pagi ini bosku? Bagaimana info pagi ini? Tambah kating bangom kopi gua. Tambah kating bangom kopi. Hah? Nama murah pakilan nih. Orang lagi. Ah, harus situ bosku. Murah sama pakai ini teh pemirsa. Murah sama mato lepas tamu na bisa. Apa na sarwa-sarwa yan? Wadido. Tak kambing apa tadi, Dok? Tak kambing itu. Sudah potong. Mantap. Tonton ame siman rokobo kaluana indedidi na panda di lolong tumua den mo karcis kitoe kami tola pasumbungan puduk lante lili na panda di lolong la teroma palidan mo kan rokobo kaluana inde lupa apa di pasidante di pasidinti rante kalua lako kita bintu total katanan tumua bisa moraka di patama tu tamun tajong mai sadia nasa moraka ya terutama kamu toraninda sudah perumum sikapi burana padang siko lelu alambe uinda portal kota nete sadia moraka mikalau pagaran akabe teneri matamu baila sibagi komi dela nantar tamu di omai sampasa piraraka den nantar toma papangan male mati na den nantar toma pairo na ya tu bira to torrinde tu lantau tamu ya tu kapopuana tu lalu mingkana lalu baba ya to kapopuana kutole pa kita solanasang la bira kakamu te tondok tulang pamalesang ni buntu malik na raramakamban solong tade teka borokna buku tao si piaderan rampo na tunga si pakatana bata tamateliri na panda di bolong lasanya komito minda lasabu ite may tangke seru na salurara sa buku. Halo. Kita raramakamban tula si kambi sorongan sepu tadon tole lasanya duka kita. Ya, jadi lasadia nasa mo kita dapat kami itu rarabu kujomai barang anak kuah kita solana salah bila kita keluarga bisa melakukan tabat-tabat tamuta Bisa Pak. Mana si rapot tamu pemirsa. Baru sebentar ada tekan ini.
Wah, pagi bosku. Bagaimana? Baik, kating bangko mau pangko aku, Bah. Jadi pertama dah sebentar mana dah pira jadi. Iya dari yang tasadia mo lami ben na lami kuan namay sadia mo ki kuba sa terongrongan na sadia te may rarabog kujong may Porra, tiada porra bosku. Si di rumah. bisa mo bahasa sadia bahasa dikit tapi bin sadia di luar dalam sambut Satu laki-laki, satu perempuan. Harus sudah sampai di bawah. Mana itu? Panggil. Coba turun ke bawah. Ayo sini di bawah. Bener bosku. ya dari mana mau bilang pesan Ayo sini. Demo. Adam sini. iya lo mau bilang pesan pasar nih nih pesan pasar dia mau informasi semua bisa boleh Yo. iya bisa mau bisa mau bilang pertama tamunta kamu tonton makasih sama komisi padulu tulas sangai teme mali narara buku iya si Pak Kadamelo komite minta nama sabui gua boleh tabe lama palidan mo ro ko bombong kalwa na indeli na pandari boro lalangan la mesiman la ko bata di kalemi lain de kalemi tua la ko don ko batami la gugu ada mai te tongkonan kada pani to bisara salama sitamu balik masak ke si bayolindo rampo tongko si pamatala sukun tamate lili na pandari boro runtong tasakena buah rapa-rapa na tongbombong na libusan na kasalep Terbaria aku batang di kali tahu misung patarana kalau aku dondon to batangta antara potang kita dolenteng dokun tak biasa kamu tu rampo untung koni alora tunna ite da orara di porara bulan di pobulan tanun di potanun roh reto makin do modal te lakian surah tabe eparan dena tondo simang tangan mata tokna tebak pamalepong tawe to dian nabara alam te tangan tondok siman to di patau lamba lantai Kenapa datang? tawe emak di kamatasa ka siman ampu lembang makaraeng angga datun na tondok angga karaeng nate pada atung pulau tau nok boy melolok na lamba tau disungi kura pangana dai-dai tentang diola bokona tanga di lomban tingayona saburan tuang solatar bulanna Pagabakan darah kating-kating ayo makaraya bantarana sembangan ongan tudian namara kalante tangan atondok iya motulangan di papalai kendeng di tegutara ikebet dan diadana dede ke tulana disangkana di gente sikang di papalung bangga sangka to palenge tunggasanganna maka lima naraka tawe tingayo bokong disiman esungan pada tummi kamu pantara nama-nama nara paluan naranggai daya tinting ibuntu pandeula pala paitanete tonari akadara pakna tahu kamban langan umpo songkok di sipalelermi toma parenta dumpasangana lalang nate torna melaki umana jawi matu pira-pira pak panalembang pagabakan narangkala kubua tawe rokwe suman malabina pantara nakna ukurat tua tompa tikembong aluk terlawa lagi daun baku arara bersangka alasan turun di Batara Pandita Majelis Gereja 12 tahun demonstrasi alim ulama Ustad gora-gora tongkon pakabakan narakala kukuha tawe rokwe suman malabina angga barana makuli pindar rana makdodoman baru kayu kaladora tondok lambak layu kenapa leon laki umbak lambai te padana parambangan dolok lebih bulan lambai te daerah matak ke buku tekun dengan antara tongkon layu dikasiri dan rumah tamu bunda di ketumpak
malai mak naraka lagi umak na joy mak tu pira-pira mak banalan bang dolong lebih bulan joy perli puan tutusan kedua laku kuat tabi etinga yo bokomi siman esungan madatumi pakapakan naraka kita mintu solanasang anggato na tundam mali bating tona ruyang kaborok Mario rampo si pobak buntuan rano dan si potanete kaboro rampo untuk pobak pikiran kasih lagu kuat si para faktor ramoro kasih tatang yang gabayi Horik selemo kilen tekal lemo ki pada tuda tunta kalili boki do tilangi tai Gerak aja belum tetep mirsa. ki dio balaran dan pada tomasan dalam motor lantai rubah bagi kasih tidak tekalua dalo balo bangaran pilu kasih tak paling pesa pihak kampi Cantik sekali nih Bu pagi ini Mas. Cantik sekali. Cantik sekali. Cantik. Cantik. Tuh dirun duda pula mau patira sangkana lantai kula ma Allah temo. Angkula bendan temat tali bawa kutulang dan telama te tubuh tilangi. Lalangan do silaban nang kada tisedan saro. Ende gelau bil meluak bisara di tepo apa. Lah ulang lapa sumbungan puduk tulang dan lapa purang bau bau sumbungan puduk bau pada tarulan apa palumbangan sangka lantai lirik dari pongan tondok apa aku tali Bandung aku songkok peladaran dem mani salaku dan dem mani tangku pasilaweran manin pakku kamalin indah udah tangku karatuinna inde kana nenek apa buah moradau tangan lagi tumang para raka moradau lisun nama tanah tua lampas kuni laku batang tiga leta gua mi boleh tawit tinggal ya bokok misi mati sungai malah ini lalang ngamu laku dan tanah agente ke laku kok biirik di bulan pak gantianan makarai nara makamban tu lau pasangka kalena larampo tiba semawa tamate lubak badi kasirik datu dainan dikatupak ampul hembang dini urun duna salah Mario patana rampak bokomi talingan duami pali dan maya bokomi suling bulami kamu rara makamban diong babangan masangka rombongan na babana asel Solo iasa mempatulah konetis rombongan na Pong Rasia Malakiri mempatulah babana asri rombongan na Pong Merlin Neita Balusul Bangun Lipu mempatulah kone Kiren rombongan na babana Ipang Dioren Tagari mempatulah babana asri rombongan na keluarga almarhum Arse Tagari mempatulah babana asri rombongan na Bapak Adit Timika mempatulah babana asri rombongan na Tiku Tagari rombongan na Pira Solo mempatulah kone Kiren rombongan na Beredi Bangun Lipu mempatulah kone Kiren rombongan na Rata Rano mempatulah kone Kiren rombongan na Apong Tanete mempatulah kone Tis rombongan na Papa Win Balus Bangun Lipu mempatulah kone Kiren rombongan na Papa Win Bangun Lipu mempatulah ke Bapak na Kiren rombongan na Mama Rio Onsu Makassar mempatulah ke Opa Kiren rombongan na Lora Penampuan Rampung Tanah Tasik dalam makam dan tutur Mahui Mata rombongan na Bapak na Biang Bandasok Tagari mempatulah ke Bapak Asri rombongan na Bapak Bian Bandasok Patamang Tagari mempatulah Bapak Asri rombongan na Kepala Lembang Pengkaron Manuk mempatulah Bapak Asri rombongan na Kepala Lembang Pengkaron Manuk mempatulah Mama Wawan rombongan na Pascal Poloton Dok Bangun Lipu mempatulah Mama Tika rombongan na Marcel Malerara mempatulah Mama Tika rombongan na Bapak Delon Tondok Malerara mempatulah Mama Asri rombongan na Ieni Paliping Rampo Mak Mata rombongan na Damaris Penamuan mempatulah Bapak na Asri rombongan na Pendeta Sarapang STH Tagari mempatulah Bapak na Asri rombongan na Bapak na Esther Timika mempatulah Bapak na Wawan rombongan na Mama Kara Jayapura mempatulah Mama Tika rombongan na Mama Kara Jayapura mempatulah Mama Piani rombongan na Bapak Sky Timika mempatulah Bapak Asri rombongan na Bapak na Sky Timika mempatulah Bapak na Asri rombongan na Michel Malerara Rampo Maui Mata mempatulah rombongan
rombongan Napong Eko Solok mempatu lako Injo Leke, rombongan Bapak Rangga Batu Licin mempatu lako Matika, rombongan Napong Risna to tadi ge mempatu lako Nekiren, rombongan Nane Riani Solok mempatu lako Injo Leke, rombongan Napong Timiga mempatu lako Nekiren, rombongan Nane Uwais Solo mempatu lako Injo Leke, rombongan Mama Armado, Mama Lipu mempatu lako Injo Leke, rombongan Injo Ako Solo mempatu lako Injo Leke, ia mototu salurara saluruku lampasaka kalena larampon di Basimawa tamate lulina pandari bolong tabe tina yobokomi siman esumang madatumi mi pasaka mokaremi di umawangan nasangka mi tama di umay. Wah, borpel. Kita kemaritin latan lupa di lalu apa sarua Pak Madong. Oh, gitu. Lah saya kita susi mulai deh, Bang Kawan. Oh iya, terus. Rapa aku tulakan langit maritiko paran Dematara. Lakukan kalapanu yang laku palempang karena nenek bisa ibu tahu bukan indek kasih biar kalah bisa rasi sesiar rusana ada anak rantai kalua sangkana tendung kalunaran Herana tama lilin mora langit-langit tata lapi itu murah karangan inayat kai kalau berkaki ilame kutana lotno talayan berkaki ilame ditisaukan gunua anna marara-marate tondok anna borrora depa leon mangka mogi sidundan to mamma ubu mogi siruya pamatino sidundan to mamma lako bapa naletma siruya pamatino lako ribuan tujuh Allah dari tanda balok pula balok dari kodi rongkong ini rundunan salubati unte di kalok lalan nama rio banda masiraran narara di borara ulan di bubuhan di rundunan pulau pagira sangkana lantai kulama alonemo ina sega pada rongkong ina lain dainan tubuh laut ini rundunan salubati unte di kalok lalan nama rio siri rina giring anna tiranda lelena kumaluntu karebanna susi kalau kumelanti kuntu sarang Allah kira merasai bongi benanan dan nari lambe angga barana mak kuli pindan angga rara mak dodo bambalu angga todi garaga masuli todi kombo darana mutu anak pare nangka pati pasar saran tuyu kumana sekaton nadi dadian gumaluntu ton nadi timusanan susi galu gumelamdi kuntu sarang Allah kila merasai bongi rampodongkon solato sambo bokona tama telu bak badi pasidinti rantai kalua angga pak palumbangan sangka angga to tama dio labokona tama di lepat tiga yona iya pita lenduk rokok bagi tingkak marim di kepala langgam bagi makulam butaruno belanda kamu boda tunda tondong kamu mau karain abah-abah malepong angga to tibu lamai te pali sunda te tondong inde pada dua pindah inde pada di boda tubuane parang banget pasangan
mangana sangka terang makali mana dua tempo lan mai tongkonan balusu iya mo tunduk nararu bore di gete laro pangalai bunna buhu tangkarawan sola salah pasina tola tunduk nato di boda tunuane padangna bangun lipu umpin juga disangka nato lagi teman talu makalima neraka lindo luka sandalindo na ombok pantarisan bakaraina to di kombo nama larang to di tende na paisan manarang untintingi buntu pandeula pala paitanete tololong bina gambaran na to saruran sada pulukna kapala lembah kasamanna Nanti sore ya. Oke bosku. di barra-barra tatai sarika tahu tae kata belele iya mo ganda manarang iya mo tandilo me mutu nong dinna gumari singgamaranna laku ba mana lemba te siko kada nene to sumambo bisa rato dolo di foto dolo terilan dolalan di lako ngambanuan atau di lingkap atau nani lako tadulu atana kebir dan di kala dola sangka pulang dan dilambak layu napenan dari sana lalu lidang lepongan bulan tarik tiguran dan napandan matarik kalau gora-gora tongkon tungkasananna pakapakan neraka tumangkau pamararang padang terus ipunu talu taupu paborong tadal tondoko nalili talu kalona liu malina sombo pak kaborona aku ambe besompuana tokulla pula di belendu tirana lelena lili bulan kumaruntu karebanna lampan dan matarik kalau kuma langan malang kana sangka gande getelo na penan dari sara meka sangka tang di lambi mekalu butang di karatui dao padang di talu kalona rampotongkon solato sambo bokona makalima neraka lindo duka sandalindona onggok pantarisan makaraengena toti umba padang aditagari talau padang tulangan disangka na todolo di potodolo ilang padang aditagari pakapakan neraka tiumba padang adikimika lolo pibulan padang di irian todio padang di jayapura mataku kumi makuli petindoi bisara todolo di potodolo moira kana membela kamu tondomi apa malua batu batang mi rampo tongkon todio padang di Timika todio padang di Papua todio padang di Irian ia mau tondok natara anak burung cendrawasi todio tondok nani kendeng batuna kulla lalilina Nusantara ia mau tondok malompo masapi mailala bai tora tondok tambu kulawan tasa kumpa pore batang nane tangkarawan ditimba tontong penuh di siau tontong lempang di bawah marintin naulapan dari bolong lalilik dan lepong ambulan pakapakan neraka tiumba padang di Kalimantan lilik na padang di Borneo todio padang naniti beru susut tondok di Pamaririn na talok lalilik na Nusantara IKN tungkasanganna pakapakan neraka tiumbak padang di Mangkasa todio padang na Sultan Hasanuddin todio tondok di Pamaririn na talok lalili na Sulawesi Selatan makalimana tiumbak pajomi waktu pira-pira bak Banalembang sonda sirante komika mongkarai na tondok na tunga bak Bamalepo rampodong konsonato sambo bokomi rampong pati seno te tondok umpati kiang te Bangaleon rampo komi balen denan dero tutum makmul leang bayi rampo dongko sipakatana sundun tamate lilina Thomas Sanda Malotong belan na todian nan komi ulelean komi palung puni komi kada moira kana budalo sipatu kulang sipanga-panga apa belanda pantaran anak komi bande batang panguluan na komi bande paliu pada rongkok te bilambi kali batu lamparan tondong dipilih langsa di pesisik sinuanan dinumpa bendan saleko nasara umpatunan nang bunga nagau tak tiro rika duka tak parika matanta maksiri mata mentiro tikambal lumbuara
untuk balik sulung tade teka borona anak nadadian sielongan lantai lubawa di pasitinti tanduk kalonara. Inang sengak pamungkuran, inang lain dukun nabuangi, tarong pona asih, urundunan salubati, untete kalong langan namario, sidik-sidik rina girik anak dan dalelena bunga luntuk karebanna, napik leleran dan langit na isang pagyamat.
kosong. Bagian seluruh dasar seluruh di seluruh bagi masukin keluar membuka kartu dalam di pasuri nama pindaku kata tanda pasuri nama kata Padi. Bosku. Tangke seruna salurara salubokuki sarong labo kamu tondak di pasubuk. Apa nama dokter tu mesa anak Mbah. Tijong oh. Wah, Dekia. Mau di foto toh. Iya lah. Onjoy. Bukan dan salong ah. tabe tabrani lama sabugan Anak tidak ada cimoy. Tidak ada ilmunya. ina terong teh terong batu nekeren terong apa kawin balu seorang ibu batu nekeren Ya, nama dia mau terong mati. Ada gula-gula kan host. Tayo gula-gula. Mina terong teh terong narata Wamerano balu subang lipu umpatu nekiren
Damaris, Lame Penamuan Bangun Dipu, Patu Papasri. Terong Nene Damaris, Lame Bangun Dipu, Patu Papasri. Terongnya Kepala Lembang Pengkaron Manuk, Patu Papasri. Terongna Pengneron Tondok Kalerara, Patu Papasri. Itu orang-orang itu. Marami tunumi, pasurami. Pertama nila ko siya. Bangon. Toro lang. Nendo tama baru na. Oh, ya kita. Oh, paulan. Hindi ba niya sa'yo? Ada. Ada itu makanan di sabu, pada sudah. Ada itu makanan di sabu, pada sudah. Kasih itu makanan di sabu. Binatang teh. Terong Narata. Lamerano. Empatu Mamasri. Terong Narata Lamerano. Empatu Papasri. Nah itu. Iya. Memang itu udah kenapa sih? Binatang teh. Terong na polisna. To kaninya Empatu Nekiren. Terong na Polisma. To kaninya Empatu Nekiren. Turun itu pasurami apa na? Ini apa lang sila? Nomor na mo? Dolo. Oh. Tanya malam dulu. Ya, perkati. Boleh. Siapa yo? Jangan kuya mo. Binatang teh. Terong na Pomerlin Batu Naita. Lamay Balus Baluniku Empatu Nekiren. Terong na Pomerlin Batu Naita. Lamay Balus Baluniku Empatu Nekiren. Maksud? Nekiren. Ya bang, usah butuhan ini. Saya ini pesok. Dapat terong tanah bisa dimainkan jadi lagi sabu bamo. Terong na Paparenol Jometinika. Terong na Nebredi Lame Mangulipu Empatu Nekiren. Terong na Papasel Solo Biasa Empatu Netis. Terong na Papasel Solo Empatu Netis. Nipis-nipis. Terong na Papareno Jometinika Empatu Papasri. Terong na Netira de Solo Empatu Nekiren. Terong na Netira de Solo Empatu Nekiren. Nekiren na sang to.
Oh, mantap itu dah, mantap. Nah, anu ner tuh saya nggak ada. Enggak sih. Nah, kalau eben kita. Berapa begini? Iya, serahkan juga. Ya teh budi yang baik. Tabe, bagian pakai dong ini, apa pakai dong bos tabe. Oh. Tabe. Dah, apa nama langsung kita tahu. Kenapa bosku? Sekali. Hah? Lama sekali. Minna terong deh. Terong na netiku jome tagari empatu papasri. Terong na netiku jome tagari empatu papasri. Terong na papaskai jome timika empatu papasri. Lo mo basta. Itu na paper nila kuna. Ganda. Yo. Na terong deh. Terong na paparangga jome batu licin Kalimantan Selatan empatu mamatika. Terong na paparangga jome batu licin Kalsel empatu paparangga. Ina terong teh. Terong na keluarga almarhum ne Arse. Jome tagari tumpatu papasri. Terong na almarhum ne Arse jome tagari empatu papasri. Ina terong teh. Terong na papa adit jome timika umpatu papasri. Terong na papa adit jome timika umpatu papasri. Terong na ne Michel lamai balusu bangun lipu umpatu pawai mata. Empatu nekiren. Terong na ne Michel lamai balusu bangun lipu pawai mata empatu nekiren.